ni ku mirongo y'imbere ku rugamba n'ibikomeje kugarukwaho n'ibitangazamakuru bitandukanye. M23 yakomeje kwisiga insenda ndetse ikomeje gukora byinshi mu bitangazamakuru bakomeje kwibaza niba koko uyu mutwe wa M23 uzigera ubona uwo kuhagarika cyangwa se bizaba gaterera nzamba kanyina wa nzamba nk'uko bigiye kugenda bikomeza kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba, dore ko M23 bivugwa ko yamaze guhanura indege ya Sukhoi 25 ubwo bahanganaga kandi bakarwanira mu mujyi wa Sake ahegereye ibambiro, ndetse iyo ndege ikaba yahise yikubita hasi muri rukaka. Nanone kandi ibyo byaje nyuma y'uko byari bimaze gutangazwa ko M23 yamaze gutwika ibifaru bikomeye. Ibifaru byari biri gutwarwa n'abacanshuro bo mu Barusiya, ndetse kandi bamwe babarizwa mu mutwe wa Wena Group, abo bose bakaba bamaze guhira muri icyo gifaru. Ndetse kandi M23 ikaba ikomeje kuvuga ko abo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bose izitabaza n'ubundi yiteguye guhangana nabo, kandi bakagaragaza ko bafite icyabahagurukije mu ngo zabo ndetse no mu miryango yabo, ngo bakumbuye iwabo kandi bakumbuye imiryango yabo, bakumbuye kubaho neza nk'abandi banyagihugu, kandi barashaka koko kubaho mu mutuzo n'umutekano bitazigera bishira ku bijyanye no kukuba bakomeza kugaragarizwa ko batitaweho kandi koko atari abanyagihugu nk'uko bigenda bigaragazwa na bamwe mu banyapolitiki batandukanye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no muri Kongo muri rusange. Baravuga ko abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse bo mu bwoko bw'abatutsi batagakwiriye kuba babarizwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 nabo baravuga ko bagomba kuzakora ibishoboka byose bikarangira byanga byakunda igihugu kibaye icya bose, ndetse kandi koko byose bisaranganyijwe. Ni igikuba cyacitse mu batuye Goma, bakomeje kwikanga ko M23 ishobora gufata uyu mujyi itarwanye, ngo dore ko noneho ibyanga byakunda bishobora kuba biri kugenda bigerwaho umunota ku wundi, kuko Sake bahageze bahanmanuriye indege ku mugaragaro, ndetse kandi mu ibambiro bahatwikiye igifaru n'ibindi bikorwa bya gisirikare bikomeje guhangayikisha amahanga ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 ho gucika intege zirakomeza kuzamuka, ndetse kandi kugira ngo ibice bafashe koko babyamburwa, ahubwo barakomeza kwiyongeraho n'ibindi, barakomeza kwakirwa nk'abami muri teritwari ya Masisi, ndetse kandi bakavuga ko byanga byakunda ababyeyi babo ndetse n'igihugu basigiwe n'abasokuruza babo badakwiriye kukirekura uko biboneye, ahubwo baracyafite byinshi byo gukora ndetse na byinshi byo gukurikirana. Tugwaye ikaze rero ku buryo burambuye ni amakuru y'umutekano na diplomasi n'ibigenda bigarukwaho n'ibitangazamakuru bitandukanye. Twebwe niba ari ubwa mbere ubanye natwe, rebe hepfo tumaze kandi subscribe cyo turushaho kubana umunsi ku munsi, kandi amakuru yacu ajya kugeraho umuba mbere. Tugwaye ikaze. Abanyekongo batuye mu mujyi wa Goma bakomeje kugira igihunga no kugaragaza impungenge ziturutse ku kuba M23 ishobora gufata uyu mujyi bitayigoye nyuma yo gufunga imihanda ya Goma Masisi. Amakuru yiri wacicikana ku mbuga nkoranyambaga rero mu mujyi wa Goma, humvikana umugabo uvuga ko M23 yamaze gupanga uko izafata umujyi wa Goma bitayigoye na gato, dore ko inzira zose yamaze kuzifunga, kandi ko yamaze kugaragaza ibimenyetso simusiga by'uko ifite imbaraga zirenze abacanshuro b'Abarusiya, abacanshuro b'Abanyabulgaria ndetse n'abandi benshi bakomeje kwitabazwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dore ko FDLR, Mayi Nyatura, Kodeko ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro, abo bose bakozeho bikanga ndetse bahandaho bose bikanga, ndetse bikaba ibyo ubusa. Uyu mugabo rero akomeza avuga ko afite amakuru yizewe ko M23 iri gutegura gufata Goma. Abarwanyi bayo bamwe baturutse i Mubumba, abandi baturuka Kilimanyoka, bivuze ko bazareka inzira ya Kibumba bagakomeza Kanyamahoro na Kanyarucinya bagamije kwinjira mu mujyi wa Goma. Aba banyekongo bongeye gutunga urutoki u Rwanda, bavuga ko ari rwo ruri gufasha M23 gutegura uwo mugambi, ndetse ko hari abarwanyi ba M23 bari mu Rwanda biteguye guhita binjira i Goma bagamije gufata ikibuga cy'indege n'ibikoresho bya gisirikare bya FARDC bihabarizwa byose nta na kimwe kivuyemo. Bemeza kandi ko mu kiyaga cya Kivu naho hari amato ya gisirikare agamije kumira ubufasha ubwo ari bwo bwose bwanyuzwa muri icyo kiyaga buturutse i Bukavu, cyane cyane ko M23 yizeye neza ko nta bufasha FARDC yabona bunyuze mu nzira z'ubutaka, kuko imihanda yose ihuza Goma n'utundi duce ariyo iri
kugenzura utwo duce ndetse n'iyo mihanda yose ikaba iri mu biganza bya M23. Bongeraho ko intego ya M23 ari ugufata Goma itarwanye, bikamera nko kuza kwitoragurira ndetse nko kuza gufata ibyo bari barahinze cyangwa se gusarura ibyavuye mu mbaraga zabo ndetse no mu maboko yabo. Twagerageje rero kuvugana na Major Wiringoma, umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare, kugira ngo agire icyo avuga kuri izi mpungenge z'abatuye mu mujyi wa Goma, ariko ntiyabashije gusubiza kugeza ubwo ibinyamakuru byandikaga iyi nkuru ndetse n'abandi bagenda bayisakaza mu buryo bw'amajwi bakagenda bayigaragariza abaturage. Gusa abari gukurikiranira hafi uburyo M23 iri kurwanamo muri iyi minsi baremeza ko uyu mutwe uri gukora igisa no kugota umujyi wa Goma, kuko imihanda myinshi y'ubutaka ihuza n'utundi irimo Goma, Rucuru, Goma, Masisi n'iyindi ariyo iri kuyigenzura, kandi ko nta munyagihugu wemerewe kujya aho hose ndetse no muri ibyo bice byose. Ibyo rero bikomeje kuvugirwa ku mirongo ya mbere y'urugamba, ariko twibutse ko nubwo ibi bikomeje kuvugwa, biri kuvugwa mu gihe kera kabaye igitutu cya M23 gitumye Kinshasa itekereza ku mpunzi z'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Nyuma y'uko tw'igitutu n'umutwe wa M23, ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwatangiye kumva neza uburenganzira ndetse n'uburemere bw'iki kibazo cy'abanyekongo bavuga ikinyarwanda bari mu buhungiro mu bihugu by'akarere k'ibiyaga bigari n'ahandi ku isi hatandukanye. Kuri uyu wa 27 Gashyantare 2023, mu ijambo Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yagejeje ku bitabiriye akanama ka ONU gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu i Geneve mu Busuwisi, yasabye ko hashyirwaho urwego ruhuriweho na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Rwanda ndetse na HCR kugira ngo harebwe uko impunzi z'abanyekongo bavuga ikinyarwanda n'abanyarwanda bahungiye mu gihugu cye bataha mu bihugu byabo kandi ku mugaragaro ndetse banatuje. Perezida Felix Tshisekedi yakomeje avuga ko bigamije gukuraho urwitwazo rw'u Rwanda ngo kuko rwakunze kwigira umuvugizi w'abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Yagize ati, kubirebana n'abanyekongo bavuga ikinyarwanda, guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasabye ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi HCR gushyiraho urwego ruhuriweho na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda ndetse na HCR kugira ngo hashakwe uburyo impunzi z'abanyekongo bavuga ikinyarwanda n'abanyarwanda bahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batahuka mu bihugu byabo hubahirijwe amategeko mpuzamahanga arengera uburenganzira bwa muntu. Ibi kandi ngo bigamije gukuraho urwitwazo rwa leta y'u Rwanda yigize umuvugizi w'abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Perezida Tshisekedi yakomeje avuga ko hagomba no gushyirwaho gahunda igamije kuganira n'abayobozi gakondo mu duce tugize uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo hashakwe uko abanyekongo bavuga ikinyarwanda bakwiyunga ndetse bakabana neza kandi mu mahoro n'andi moko bahora bahanganye muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Hashize imyaka irenga 20 abanyekongo bavuga ikinyarwanda barenga 300,000 barataye ibyabo bahungira mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari birimo n'u Rwanda n'ahandi ku isi kubera ubwicanyi n'ihohoterwa bakunze gukorerwa. Muri iyo myaka yose ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntibwigeze bushaka gukemura ikibazo cy'izi mpunzi, ahubwo bwashakaga ndetse